penyimpanan 52,8 di DP tersedia. Ini banyak sih orang. Lha kono gawe kopi gua. Kayak tukang kopi ya. Gawe ini kopi. Orang mecang orang sedep. Kopi berapa, Mbak? Kopi 5.000 Oh, 5.000. Ngomong-ngomongan Gue sing larang ngomong. ngomong 50.000. Ngomongan apa? Bukan omongan. Oke. Bisa ngomongan tepat. Nanas juri nanas. Nah, 10.000 kan 10.000. 10.000. Murah ras 10.000. Nah, mau mana kok? 10.000. Tuku nanas ah. Engko ora balike. Paling 10.000 be kok. Ken, nanas 10.000 Ken. Apa Om? Nanas 10.000. Nanas. Di sini 5. Murah, engko tuku balik ya. Tuku ah, meneman. Mana aku bilang tak kentang. Ngapa tuku kae nanas? Pon tuku nanas. Pon tuku nanas. Hah? Mau ana sing 5. Seliru dan bang. Wis 10.000. Ya wis. Wis 15 dikit-dikit aja bakule. Wis 10.000. Wis 5.000 nah. Keji ya. Cek, sotong sampai tekak ya produk Sotong. baru. Oh, kowe Sotong crispy. krepek Crispy Berapa? 20 baby crab. Ya lebih kecil lah. Wis tuku nak kae menah. Borong. Iki, iki. Menakeh 15.000. 10.000. Di sini papat. Sini makan super jumbo gede-gede. Wis no. Ih, gini. Wis tuku parah. Ya, mulane 15.000 gede. Ini selima Pak. Hah? Mana selima? Iya. Wis lah bayari lah. Itu sih ya. Iya. Selicu tadi ibu. Pakai sini malah sih mesti limo ya. Ini si papa tahu. Ya kuwi nang lono sake. Terus turun keketik. Kasih apa sih jumbo? Lebihnya orang kudu goreng enak goreng. Manisannya Bang Ibunan manisan. Lambine ukurannya Lambine Malang. Ukurannya komplit. Pak. Kayak bajunya ada yang mulai dari harga 35. Customer serba 35 ada. Customer serba 35 anak. Sayang istri Jumat berkah. Biar rezekinya tambah berkah barokah. Iya wis. Sayang istri Pak. Ini sini kan Nek? Ya, ada 10.000. Jumat berkah kayaknya Jumat berkah Om. Ketok gorengnya kayak apa? Ketuk goreng Ya, ketok goreng sing loro ketok goreng mau wong akeh men Kak. Nang kene sing dodol. setengah kilo. Iya. Di sini boleh. Murah, ternyata kok banget Pak, ya kasih royal. Nanti loros lama, loros 5. Bego. Loro 20. Pakai nanas sing malas. Ya, 20. Ya, 20 karo 15 ndek. Cicip dari apa dicicip? Enak, dijamin. Kok ora enak bandingan sama ya Pak? Iya Pak. Baruan. Sakulang. Ya Pak bulan. Sakulang. Bulan temprewek ya Pak, korteng menang. Bapaknya ketuk goreng ora. Ora. Loro ya nyong. Bapaknya kita ketuk gorengnya mau kasih. Ya ketuk gorengnya emang mau kasih.
Pati mas bayan. Tapi aku heran, aku tanya mandi ngecat tadi, kenapa sih orang istirahat tadi? Yang pertama itu kan biasa pengen untuk kena pacarin. Masih mikir Ken. Trình bày Ken Ken. Lagi mangan ya wong. Lagi mangan. Iya. Ngenteni wong mangan las. Oh iya iya iya. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا